tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, ni ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane 2026. Ni updates, ni nyuma y'uko abaturage bari mu bice bigiye bitandukanye abo mu bwoko bw'abanyamurenge abakoze imyigaragambyo. Magingo ya leta ya Amerika yarangije gutangaza ikintu gikomeye kuri leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi. Ni munyemerere tuze turepazesha turebe uko zone ya Minembwe iramutse tujamuke mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bw'iki gihugu, aho umuroko wacu Infoma aherereye aduhe ido nido ahaba kuri frontline, tumenye ko situation ihagaze. Byinshi kuri ibi rero ni mume iminota mikeya yonyine tujye kuri point d'observation turebe ko situation ihagaze, tumenye uko biramutse. Mbona no kubashimira mbifuriza amahoro y'Imana mwese mo kubana na Kigali News, namwe muje bashya mukande s'abone, bityo mwongere mu muryango mugari w'abadahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Nje muri kumva kandi tuyekomezanya kuri mikoro ni Damien Hamugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Mu gitondo cyiza. Igitondo cyiza kuri twese. Mbere yuko wenda utubwira kuri frontline amakuru agera kuri Kigali News, biravuga yuko abaturage bo muri teritwari ya Minembwe babyutse amahoro, aho hari hashize iminsi igera kuri 5 nta bitero bikanganye byo ku butaka bari guhura nabyo. Icyakora haracyaragaragara ngo indege zitagira abapilots za leta ya Kinshasa zikomeje kuzenguruka mu kirere cya Minembwe. Ku rundi ruhande abanyamurenge batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gusoza urugendo rwo kwamagana ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge bukorwa na leta ya Kinshasa ifatanyije n'iy'u Burundi, amakuru agera kuri Kigali News aravuga ko iki gikorwa cyagenze neza cyane kandi abakitabiriye bose basubiye mu ngo zabo amahoro, ndetse kandi abanyamurenge batuye nabo muri Kenya nabo bakoze urugendo nkuru, aho bahagaritse imirimo yabo ya buri munsi mu rwego rwo kugaragaza uburemere n'agaciro baha iki gikorwa. Uyu munsi biravugwa ko abatuye muri Canada uru rugendo rwabagendekeye neza, ndetse bakanavuga ko igihugu cy'u Burundi ifatanyije na Kongo bikomeje kubangamira ituze ry'abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Iki gikorwa kandi cyakomeje, kandi biravugwa ko bagiye gukomereza ndetse bagiye gukomeza gutanga aya makuru, aho bivugwa ko bakomeje kubagezaho amakuru y'uko biri kugenda, ndetse tukaba tuhabaye, ndetse bikaba bivugwa ko hari n'igikorwa kizakorerwa mu Bwongereza. Aha naho habaye igikorwa nk'iki kikaba cyaragaragaje umwihariko kuko cyitabiriwe n'abari basanzwe badahuje ibitekerezo mu murongo wo kwirwanaho, bose bahuriye ku cyifuzo cyo kwamagana ubwicanyi no gusaba ubutabera. Ibi rero bikaba byatumye leta ya Amerika cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ikintu gikomeye. Niki cyatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Bamwe baravuga bati nyamara ibingibi iyo biza gutangira kare maginga ya ubukangurambaga bukagaragara, izi ntambara muri zone ya Minembwe ndetse ibyangiritse ntago biba byaratumye bibaho. Ibi rero bikaba byatangajwe na Depite Joel Wilson uhagarariye ishyaka ry'abarepublike mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yasabye Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na mugenzi we Evariste Ndayishimiye w'u Burundi guhagarika bidasubirwaho ibitero ingabo zabo zimaze igihe zigaba ku banyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibi ni byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse impunzi z'abanyekongo zibarizwa mu gihugu cya Kenya zakoze iyi myigaragambyo
zikaba zaragiye zitangaza ko bamwe bakomeje gushaka gutaha, kandi akaba ari nacyo iri huriro rya AFC M23 bikomeje kugenda baharanira, kandi bagiye babivuga akenshi na kenshi ko bakeneye ko bene wabo bataha mu rwabarwayi. Ngaho rero nguko Bwana Bizima igikorwa cyabaye, urabona ko hari icyo byatanze. Magingo aya kuri frontline byifashe bite, bihagaze bite? Yego, ndasa n'ugaruka ku mugambi munini kandi wagutse w'ihuriro rya FARDC n'ibihugu bifatanyije muri uwo mugambi, mu mugambi ukomeye wo kwigarurira umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ni uburyo ubona ko bugizwe n'ibihugu byinshi ndetse n'imitwe yose itandukanye, ubona isa n'iyishyize hamwe yose iri gukorera muri Congo, ku buryo ubona ko ari igikorwa gikomeye cyane ndetse kigoye kuba cyapfa gukomwa mu nkokora bidasabye imbaraga nyinshi, kuko harimo abacancuro igihugu cya Angola, Tanzania, igihugu cy'u Burundi, Wazalendo, FDLR, P5 ndetse n'igihugu cya Afurika y'Epfo, hakiyongeraho abasirikare b'Abafaransa bamaze kugera muri Kisangani bagera muri 670, ndetse n'Ababiligi batarabasha kumenyekana umubare wabo, ariko nabo bari mu mibare yo hejuru. Ubona ko baje muri operasiyo idasanzwe, ndetse ku makuru akurikiranirwa hafi muri biriya bice bya Walikale ndetse n'izi za Kisangani, hamaze kugenda hagezwa ibikoresho bihambaye cyane bihenze, ku buryo bagiye bageza ku rwego rwo kuba iyi ntambara bazanyemo misile zirasa mu birometero birenga 600. Urumva ko ni operasiyo izaba ikomeye kandi yahinduye isura cyane ku mpande zombi. Ibi bikavugwa cyane mu buryo byabaye nk'aho bishyirwa hanze n'ubutasi bwa M23, nyuma y'aho FARDC nayo yari imaze kumenya amakuru ko M23 yamenye iyi operasiyo ko iri gukorwa, kuko nyuma y'aho nabo bamaze kugura ibikoresho bihambaye, ndetse ubona ko baguze izo misile zirasakura, nabo bagura ibikoresho n'ubundi bifashisha mu gusama misile ziraswa mu cyerekezo baba baherereyemo. Rero ni ikintu ubona ko iyi operasiyo iri kugenda ifata intera cyane ku rwego rwo hejuru, ubona ko ndetse ibi bimaze iminsi bivugwa cyane muri Nord Kivu, tugenda tugaruka cyane kuri iki gice cya pariki ya Virunga na Nyiragongo, ari izi operasiyo ziri gutegurwa, ndetse ukabona ko ari umugambi munini bafite w'uko iyi mijyi izavamo bagakomeza mu gihugu cy'u Rwanda. Ubona ko ari umugambi karundura kandi mugari ukomeye cyane. Rero iki ni igikorwa kimaze kuboneka naho hamenyekanye amakuru ko muri iyi pariki ya Virunga hagiye hakunda kugaragaramo b'uruhu rwera, abazungu batandukanye mu bihe bitambutse, ariko ntibabashe gusa naho babasha kumenya amakuru y'ibyabagenzaga, kuko bazaga nk'abantu basanzwe bari mu butembere. Ariko amakuru yaje kuvumburwa ko ari abacancuro bishyuwe bakoresha ikoranabuhanga, ku buryo baje gusa naho binjirira ikoranabuhanga M23 ry'ubwirinzi ikoresha muri uyu mujyi wa Goma ndetse Bukavu n'iki kiyaga cya Kivu. Ubona ko bari mu buryo bushya, ariyo mpamvu uriya munara wari usa naho uvugururwa muri pariki ya Virunga, hakaba harimo uburyo bwo gusa naho babinjirira cyane mu ikoranabuhanga ryabo, ariko byaje gutahurwa nayo M23, kandi nayo idafite ubwoba, ku buryo ubona ko nabo hari ibintu bizeye kandi bagezeho bijyanye n'uko iyi operasiyo ubona ko bayizi. Bwana Bizima, nubwo ibyo byose biri kuba, biri kuvugwa yuko isaha ku isaha bitaza korohera iri huriro rya AFC M23, bitewe n'uko bakomeje kugenda basa nk'aho babeshyabeshya, ndetse bakizera ibikorwa bya FARDC. Ni iki kigaragara gitanze icyizere yuko AFC ribashe guhangana cyangwa ribashe kuvumbura no mayiri yose iri huriro rya FARDC bafite? Ego, iri yabibonye kare, kuko mu minsi itambutse warabyumvise mu bitangazamakuru bavuga ko uyu wari perezida wa Congo Joseph Kabila yaguze ibikoresho bihambaye, ndetse yahuriye n'iri tsinda rya FARDC ryaguraga intwaro. Ariko amakuru yandi yamenyekanye nuko FARDC itagikoresha
abenegihugu mu kugura intwaro kuko ngo ifite imyenda myinshi ku masoko menshi y'intwaro, ikaba yifashisha igihugu cy'Ububiligi aricyo kibagurira intwaro kikazohereza ndetse mu izina rya FARDC, ariko ubona ko byanze bikunze haguzwe intwaro nyinshi kandi amakuru barayamenye, aricyo cyatumye M23 uyu mugabo rwose ku mbaraga afite zidasanzwe muri iyi operasiyo ubwe ku giti cye yakoze igikorwa gikomeye, kuko haguzwe ibikoresho bihambaye kandi bo bategereje kugura ibikoresho bamaze kumenya ibiguzwe ku isoko rya Congo nk'igihugu cyari kibashije gusa naho kizishyurirwa n'igihugu cy'Ububiligi. Rero bagiye bagura igikoresho ari uko bamenya amakuru y'ikindi cyaguzwe, ku buryo ubona ko badatewe ubwoba n'iyo operasiyo, kandi ni nk'ibanga ryari ririho batabashije gutahura kuko M23 yabashije gusa naho yinjirira isoko ryabo n'ubundi, ku buryo babaye nk'abakora kopi y'ibyo bagiye bagura, bakagura igikoresho gikumira ikindi bijyanye n'ibyo FARDC yari yamaze kwishyura ku isoko. Yes, Bwana Bizima, mu yandi makuru biravugwa yuko n'ubundi hatutumba imirwano, kandi imirwano ishobora kuza kuba ari mibi, kandi ukaba wumvishije icyo leta zunze ubumwe za Amerika zategetse. Ibi ngibi ntibyaba ari uburyo bwo gukina politike, ari uburyo bwo kugira ngo bagaragaze ko hari uruhare bakoze? Ntabwo leta zunze ubumwe za Amerika yaburarega kuvuga cyangwa kugira ibyo ikora ku giti cyayo bwite, iyo yuzuza raporo nyine kugira ngo hagaragare ko hari icyo yatangaje ku myanzuro yafashwe cyangwa se mu gukumira yenda ikibi kiri kuba, ariko nta kintu biri guhagarika kuri operasiyo zaba ziri gutegurwa na FARDC, cyane ko ubona ko ibi byose nubwo bivugwa operasiyo ziri gutegurwa ziri hambaye ku rwego rwo hejuru, kandi ntabwo ari uko ubutasi bwa Amerika buba butazi ibi bintu uko biri gukorwa. Rero uwo raporo yo kuvuga niyo, ariyo mpamvu ubona ko M23 itakirangazwa n'ibiri kuvugwa na leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa imiryango mpuzamahanga, ahubwo bo icyo bariho ni ugutegura operasiyo yabo neza, kuko biteguye ko hari ibitero simusiga mu bice bitandukanye kandi bidasanzwe, akaba ariyo ntambara bafite nabo mu kwitegura izo operasiyo zose zo kugabwaho ibitero bikomeye binaremereye ku butaka ndetse no mu kirere. Ariyo mpamvu ubona ko ibijyanye n'imyanzuro Amerika ivuga n'ibyo yatangaje ntabwo ari ibyo barambirizaho, kuko FARDC urabona ko idakangwa n'ibi bijyanye n'ibihugu biyiri inyuma ndetse binabasapotinga cyane ku rwego rwo hejuru, kuko ubona ko Ububiligi buri muri ibi bintu, kandi muri operasiyo izi ziri gukorwa nubwo ari coalition ihuriwemo n'ibihugu byinshi, igihugu kiyoboye iyi operasiyo ni igihugu cy'u Burundi, nicyo bahaye ububasha bwose. Wumve ko ari ibintu bitoroshye cyane kandi ari igihugu cya hafi cyane mu mwanya wo gukoresha ibihugu biba byaturutse kure binakomeye. Bwana Bizima, reka tugushimire ku makuru cyangwa ku yagezweho muri iki gitondo. Yego, urakoze cyane. Namwe bakunzi ba Kigali News, update zo murabizi nagahoraho, tuze kongera dusubire mu masaha ari imbere. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.